ba bontsha didiriswa tseo ba tlileng go samagana le bosenyi ka tsona. Maphodisa ano a laetswe go phasalala le mebila go netefatsa gore baagi ba bolokesegile, fela baagi ba lopile gore didiriswa di okediwe. At least ge ba ka ragela police station around our area e ka nna seo se molemo se ba ka thusang community ya rona ya Soshanguve South, because batswadi ba bantši ba santse ba travel ga ba na le matsapa ba ye ba reporte ko police station e leng kgakala. Mo go phamolwa dibeke le go searcha dibeke tsa batho ba ntse ba tlile shopping. Bolaodi ba puso ya porofense le bona bo supile go tshwenyega ka maemo a bosenyi mo Gauteng, mme bo solofeditse gore tiro ya maphodisi e tlile go tshegetswa. We are releasing almost 2,000 new drones so that where it's difficult for police to enter, we'll use the aerial advantage of our drones to communicate information. Mo kgweding e fetileng Tona Cele o na itsise go thapiwa ga maphodisi a mašwa a feta dikete di le 10 ao a tlileng go samagana le bosenyi, fela o dumetse gore ga go a lekana. Absolutely not, absolutely not. Out of the 10,000, 2,000 is here with the premier in the morning, 2,000 in Gauteng, not here around Tshwane, but here. The rest of the country, they share the rest of the number. Ka le ga metsa mafoko fa bua ka mo disenyi di tshwanetseng go mekamekanwa le tsone. You are not just going to be pushed around here. When they push you, please you go and open the Old Testament. Don't open the new one. The new one testament has got a problem. That if I hit you this, you give me this. Tona o gwetlhile gape baagi go dirisana le maphodisi. Molemo wa SABC News, Pretoria.